I pozdrav svima, dobrodošli u moj prvi tutorial. Danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Minecraft 1.70. Link će biti u opisu videa i tako skinite ga. Onda kada ste ga skinuli, idete otvorite tamo, odete tamo gdje vam se skinuo Minecraft 1.70 ili Minecraft 1.70. Idete po kreni TX i sad instalirate. I ovo vam bilo da klikate tako što da na desktopu bude ikona. Možete sada next i sad čeka da se instalira Minecraft 1.70. Sad čekamo, brzo će to zato što sačekate još. Znači ovo je moj prvi tutorial i nemojte sada bude ono ne, malo sam zbunjen zato što prvi put snimam pa eto. Izvinite, moram se malo kašati. Sačekam, još malo sačekate. Sad još malo, evo ga. Ovo da vam prebacim na website njihov, ja se to ne znam. I sad odmah launcher, da. To ako ste šikirati, ako odete odmah da igrate, ja ću ne da ide na website, odmah da me otvara internet i to. Sad sačekate. I sad ako launcher, se vidite samo ulazi u Minecraft. Sad čekate sada dok launcher se učita. Ajde, bog te. Sad izađete i opet uđete u Minecraft. Sad sačekate se. Da, nije, zato što se nije launcher učitao. Ajde bre više. Ajde pisat se neko ide, ajde nešto. Play. Evo, čitala. Kako će launcher raditi, zato što sam ja već nisu učitao launcher, pa sačekate se sad da se uvjerite da Minecraft radi. Skidanje brzo, mislim, Minecraft se brzo skine, skida se preko torrenta. I evo kako, sad treba se pojavi Mojang, kako, evo, ne znam da li vi sad vidite, mislim da vidite, evo, samo sam ući u neki svijet, evo piše pravljenje terena. Ne znam da li se svako od vas vidi, zato što, radi sve. I eto. Da izađem iz igre. I eto. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao!